football Titi par zaruk somsari pakhatna ngai thavele donta ila Sadio Mane hian ti hian soin France ka kalmasak ber ka thlentir kha kala shareng FC Matchstan khel thei tura test nei turin France ka kala ka phur hle ka thlenvele training te nein hun ka man ngal ka in ring hle a ma se coach khan ina cholri turin min ti tathung kanu biak ka du hle a ma se kanu biak na turin France atanga kan rama om kanu biak lang theina tur kat ka nei lova atu ka chuan mecha om to ka thian hne na kat le ka du thu hrilin ani min puina zara chuan kat nein kanu ka be theita a kanu hne na khan France ka om thu ka hrila ma se a hrathiam mai lo enga eng France ti in makti takin min changa kanu khan France thlengthenga football khela ka kalkha aring phak lo hrim kei chuan France Europa ti in ka hril le a kanu khan mak ati top theilawani bere enge Europe iti omzia chu Senegala ichenga ipate anen omdun tura kangai cheuasin mintia kanu hena chuan nie ma se tuna chuan Europa ka ome ti in ka changani khamitum khan kanu kha makti in akhat ani bera thil thleng kha oi a har sat hle khatia kanin biak nu po khan ni enga moza chu ni tin min lo kol chi in Europa ka om tak tak em ti min zot chia ka hril fia viau chung po in a oi hlei theilo min ring thei thlot lo ma sela ni khat chu TV and turin katia chuta chuan ka in khel lai a chuak don ti ka hriat awangin chumi lo en tur chuan ka hril ta a chumi tum chuan kanu chuan ka suang tua thin ti pui tlingin Europa France ka in khel ta ti a hmuwa a oi lo thin Europa ka om thu ka hril po a oi ta thlap bokani ati mane hian France thlentirin anram Senegala om anu beturin biaklang theina sim card anei mai lova alei chopa chumi nuwa anu bia in phur takin a hlotlin na a hril ma se a hlotlin na kha antan chuan asang em maya anu meu po in a oi thei mai lo mane hi ramre thei tak atanga ji chuakin harsa takin a injira aman thui tak thlirin hlotlin na sang tak thlir phak ma sela adu thu sam a hril thin a chung te kha chuan hlotlin na po anni ta na ban phak chin le ban phak lo chin om tura an ngai nget le ti alanga an re thei em awangin an tan chuan talen nei tha po ni sela hlotlin na chan phak lo chin la om fo tura an ngai nget mia chu wang chuan mane nu khan a fa pa hlotlin na kha ataka a mu phot lo chuan a oi thei lova a fa pa ngei po aring zo lo ta hialania ma se mane khan a fin fiana a ko mu thei hlawa anu po in a fa pa hlotlin na chu ataka ni ti apom thei ta ani re thei lutuk chuan hlotlin na ban phak lo chin chanve phak lo tur chin hi omin hriat a ol hlea mi zongzonga chuan ani lo mai theye ma se mi tam takin an chan chin an soina atangin chu chiang takin alang thin mane hlotlin na po hi achung te tan chuan be se phak bak an rin phak bak ani ti achiang hle Leeds United manager thin Argentine Marcelo Bielsa khan football lansar na chan pakhat asoi hi abel chian tlak hle Bielsa hian ti hian soin football hi khovela infiam na langsar ber ani na chan pakhat chu chaklo ten chak tak tak te an hne theya chaw ten thil ti thei jok te an hne thei wangani ati ani taka football a hian team name zokin team khawzo ka ngai an hne fawa team re thei zokin team hausa player thale khoma in lalian te an hne fo bok player nei chezok chaklo turarin kai jok an chak fo boka heng zongzong hian football hlut na hi thuk zoka kengin a hlut na hi Bielsa po hian a mu chiang hle khovela football in ngai hlut a hlo big na chan pakhata footballa chan chezok tura ngai chan thazok an ni fo na hi atelveya angai ani Bielsa ngai dan hi kan trom pui hlom emochu Nizan Khan in elna sang khelchun zomania chuta chuan UEFA Champions League ka match day ni na khelchun zom niin Karabakh in an mi khwal Copenhagen Sydney final neya Karabakh goal ni te hi first half minute som ni parian na a Abdela Zubir khungle second half minute samret pathum na Emmanuel Adaya khungte an nia Karabakh hian point thum hlutak an hlo chuak ani ti hian Karabakh hian season kalmek Champions League ka match ni an khel towa nena an chang ve ani Nizana English club in la Newcastle in Union St Gilos khelmuala harsana lian tok lovin semi final chaka he match a hian goal mahruai minute som pasarina a German forward Nick Woltemate mangi Newcastle hian khunga Minisom li pathumna penalty atangin Anthony Gordon an Newcastle tan akhung velea Minisom rukpalina Gordon bokin penalty atang bokin an goal thumna akhung
heminu minute samriat na Harvey Barnes an Newcastle goal li na khung vele in goal dang alu bel talawa he mecha goal sop nei tlem jog mikhwal tim Newcastle hian goal li khungin goal an chuami alawa silifaya chakin point hum an hlo chuak ani Newcastle hian UEFA ina abua sai major European competition a kumsang ni pali khan November tha South silifine an sop towa kha UEFA ina major competition abua saya an changna margin asan ber tum ni in kha record kha tun tuma hian an ni ruale tachia UEFA Champions League ka an chak chen ber tum an chakna margin atam ber tum an tong ani Newcastle hian Alexander Isak thlakna tura an laklu German forward Nick Woltemade hi an la lut fu ang reng leya Nick Woltemade hian English Premier League ka Newcastle tan a debut match a goal khungin Champions League ka po Newcastle tan a debut match a goal a khunga chuwangin Nick Woltemade hi Newcastle player om to zong zinga Newcastle player ni chunga English Premier League le UEFA Champions League ka debut match a goal khung ve thei player om chun ani English club dang Manchester City an chak zolova France club Monaco khelmola lenglutin goal ni ve khungin ani netok he match a hian City hian in khel thununin ball po an changtam hleya goal khung na hun tha po anin siam tam hle ma se goal khung tam sok ani thei bik lova minute som pangana Erling Haaland mangin ma roi ma sela minute som pariana Monaco hian Jordan Teze mangin an suta minute som li palina Erling Haaland bokin City ma roi pui lein hun top don hai minute som kwana penalty atangin Eric Dyaran Monaco siforsuna goal akhung velea goal dang lu bel talovin Monaco le an mikhwal Manchester City te hi goal ni ve khungin anin ne tok ta ani French club Monaco hian UEFA Champions League ka English club an ma chana nung pariat atangin tum sari klom an pum pelta a tum riat an ma chana tang hian tum khat lomin tum ni dron neya tum nga lai an chaka English club laka record an nei tha ang reng hle Manchester City B khi UEFA Champions League ka group stage league phase B ka hian a zonin match li chung away match a an chak zo talova away match an khelna nung palia hian tum thum tlomin tum khat draw an nei ani Erling Haaland hian UEFA Champions League ka hian match som nga a khel tlingta match a khel zat aya tam goal khungin goal som nga pahni a khung tling ta dera heiwang hian UEFA Champions League ka sulnu anei that chun zom zelin Champions League ka match som nga khela tanga goal khung tam ber record lo chel to tu Ruud van Nistelrooy record a khum chiang hle that striker Thi Nistelrooy khan Champions League match som nga a khela tangin goal som li pathum a khunga Erling Haaland hian match som nga atangin goal som nga pahni a khung thunga goal kwala in a khum ani chuba ka Monaco laka hian Erling Haaland hian ball ato masak ber gola a chantira thil thleng zen lo a thlentir ani German club Borussia Dortmund in an mikhwal Spanish club Athletic club goal khatin an neya Dortmund hian minute som he pariana Daniel Svensson mangin man ruaya minute som nga na Karni Chukwuemeka mangin an khung belea mase Athletic club hian minute som ruk pakhana Gorka Goruzeta mangin an sipuran su thena bei seipo an nei sang hle mase Dortmund an chungnung chun zoma minute som red pahnina Serhu Gurasi manga an goal thumna khungin minute som ko pakhana Julian Brennan akhung belvele boka German club Dortmund hian goal khatin an mikhwal Athletic club hi an ne ani Borussia Dortmund hian UEFA Champions League ka hian an home match nanung som pakwa atangin tum khat chawan tloma tum som pahni zet chakin tum ruk draw an neya an home ground hi Champions League ka hian an mang thiam hle Italian champion Napoli in an mikhwal Portuguese club Sporting goal khatin an ne boka Napoli tan Manchester United a tlatlum lo Rasmus Højlund in larin minisam thum parukna le minisam sari pakwana Napoli goal ni akhunga Sporting hian minisam ruk pahnina penalty atangin Luis Suarez mangin goal khat an khung ve bok ani Napoli hian United ina an chhor tha du lo la lut ni ma sela an tan chuan lomna tur atling ani he match ha Napoli goal ni Rasmus Højlund khung te hi Kevin De Bruyne siam sakte an nia heiwang hian Kevin De Bruyne hi UEFA Champions League chanchina match khata assist tum ni nei tum nga emo aya tam emo nei thei player parukna anita a Di Maria khan match ria ta assist tum ni nein Rangnick san match saria assist tum ni aneya David Beckham point match saria assist tum ni nein Lionel Messi le Zinedine Zidane te point match nga assist tum ni an nei ani Napoli hian an home ground hian mang thiam hlea UEFA Champions League ka an home match nanung som pariata tum som pakhat chakin tum ruk an drawa tum khat chau an tlom ani in kheldanga Spanish club Villarreal le Italian club Juventus te goal ni ve khungin anin ne to ka
Villarreal hian goal khung masai minute som parian na mikau ta je mangin man ruaya minute som li pakwana Juventus sian Federico Gatti mangin an shoot minute som nga parungna Francisco Conceição mangin Juventus sin ma an ruai vele an chak maidon ni in lang man ma sela minute som kwana Villarreal hian Renato Veiga mangin an sipuran suta team pahni te hian point khat ve an lo chuak ta ani he match hian Villarreal hian goal sop tum som pasari zet an neya hei wang hian kum sang ni som pakhat September thla a Napoli laka goal shot tum som ni te meu an nei nuwa Champions League match khata goal shot an nei tam le ber tum an tong ani he match hian English defender Lloyd Kelly hian Juventus tan assist tum khat aneya he wang hian record tharasiama English player zinga Juventus tana Champions League ka goal le assist nei thei ma saber ani hian match day khanna Dortmund laka Juventus tan goal khungin nizana Villarreal laka assist anei velea hengte awang hian record hi asiam nizana English club in lan Arsenal in an mikhwal Olympiacos in hi final neya he match hian Arsenal hian ball changtamin goal khungna hun thapo anin siam tam hleya minute som panhina Gabriel Martinelli mangin Arsenal hian man ruaya additional time minute som kwa panhina Bukayo Saka an khung bel velein Arsenal hian harsalatuk lavin point hum an lo chuak ani Arsenal hian UEFA Champions League season kalmeka hian match ni an kheltowa an chak veveya chu wangin sangni som pathum som pali season nuwa UEFA Champions League ka an match masa pahnia an chak ve masak beran tonga sahni pasari sahni paria season nuwa UEFA Champions League ka an match masa pahnia golan chuamia lo masak ber an tong bok ani Arsenal le Olympiacos te hi in elna sanga alami machon to na tumsom pathumin machon to in heta hian draw result ala omia lova Arsenal hi tum sari chakin Olympiacos hi tumruk an chak ani German club Leverkusen le an mikhwal Dutch club PSV a chakjok omlavin gol khat ve khungin anin he to ka he match hian minute samruk pangana Leverkusen hian Christian Kofane mangin man ruaya minute samsari panina PSV hian Ismail Saibari mangin an shoot vele a chakjok omlavin point khat ve an lo chuak ani German club Leverkusen hi European competition a Dutch club laka an tlom ngai mi lava tumret ma chan to in tumli an chaka tumli vek draw an nei ani UEFA Champions League match day ni na in khel ngai ven lo bera Spanish champion Barcelona in League 1 champion Champions League ka champion line in bok PSG an mi khuala goal thum lu tin he match hian minute som pakwana Barcelona hian Ferran Torres mangin man ruaya Barca hian goal an khungna turin PSG tlar hnungte an thiat moi hle PSG hian minute som thum parian na Seni Mayulu mangin an sipuran sud velea farsa fa chung nungjok omlavin goal khat ve an neya second half a ero hun top don hai minute som kwana PSG hian dinglam sira tanga Ashraf Hakimi cross ball mangtangka in Goncalo Ramos mangin goal ni goal khata an chakna goal an khunga mikhwal team PSG Champions League ka champion line ni bok hian Barcelona hi goal ni goal khatin an neya point thum an lo chuak ani he match hian Barca hi tloma sela an player poimo lamin yamal ahmunam le pekleya PSG player te abum pharna sa hle ma se lamin yamal hian atim achak pui zauta lo thung ani Barcelona hian Champions League ka goal an khung masakin an tlom khat leya goal an khung masakna match nung somnga pahni atangin tumthum chau an latlom ani Barcelona hian Hansi Flick ka shwena hnuaya Champions League ka home match tum som paruk an khel towa hetatang hian tum som pahni chakin tum ni draw an neya tum ni an tlom veta ani Barca hian Champions League ka Hansi Flick ka shwena hnuaya an home match an nelo an tlom na te hi Bayern Munich laka le PSG laka te ania European top club ti thei laka ve an tlom ani zanina Europa League khel ani vele thungdona dar som le minute som panga hian Roma le Lille Bologna le Freiburg Celtic le Braga FCSB le Young Boys Fenerbahce le Nice Ludogorets le Real Betis Panathinaikos le Go Ahead Eagles SK Brand le Utrecht Victoria Pleasant le Malmo tenin machandona dar som panhi le chan ve hian Celta Vigo le Salonika Basel le Stuttgart Porto le Red Star Belgrade Feyenoord le Aston Villa Lyon le Salzburg Maccabi Tel Aviv le Dynamo Zagreb Nottingham Forest le Midtjylland Racing Genk le Ferencvaros Sturm Graz le Rangers te anin machandon ani ole khadichin kha tum tuma football ti kan ngai thak the chin chu ni le photro se